Saya sian palong apa yang sebagai pi, syakari ke YouTube channel ko jaka. Baka ni kapor ngani kai pi kumno ban harmonise syakti kaman ma. Te ngan shim example ngan pen pi kumni ma nuksa. Te yang tu ngashim artli tang artli khot si beruji. Ma rasi major skill. Nang ta ngapanan kam artli keynotes syakti kaman. Te ngashim C baru E, D baru F, D sharp baru F sharp, E baru G, F baru A, F sharp baru B flat, G baru B, A baru C, B flat baru C sharp, B baru D. Gitu mah. Tiga besuk bahasa gadang ngashim C baru E G, C E G, C E G, G B D, G B D mah. Ngashim R artli keynotes. Te aku pin practice swa yaki ni R artli. Pilih apa pishim R artli gitu. Nang tak ada pilih adab ketu, saya practice kan ni. Shim ta pishim pimut ban here ho E G M. Pishim D sharp dan F sharp. Pi here B baru D. Pishim B flat baru C sharp. Pi here ho G baru B. Pishim F sharp baru B flat. Ma. Shim R artli. Pila bantem kumno ro. Pila ban kami kita ki fills ketika man na pitam country kamtam pila ban kam bahai gitu kan irap bahai pi te kran kam pin baning kong penshim R artli ki notes le exercise kumni kaba R pada pishim kita ki target notes shum ta target notes du C baru G ma pishim nang ni half steps. Nang ta target notes di G baru B baru D. Kelaman siam gum mah. G baru B. Kelaman diam tu. Tambahkan mau ke di bandai baik haka. Kini kini baik. Kita kini notes ki bengeladap tem R artli. Ke di bandai R artli kaman. Te ngilem no. People chance exercise 1. Sedang non ya. Dia persangi gitu. Shim syak dan pi shim saya sedang pila Malaysia. Shimdan.
Ma pilaan persiang ta ski saya pilaan persiang. Tam tu ski. Pilaan kam tema. Ting angit bakan ni video kalau Arab EP. Nang ai practice gitu ki bangalai. But angit pin salah bi bantem. Ti kubli shibun perlong ngasan pai biang pada hui video. But ada dapat subscribe begini ke channel ko jonga so bha ban subscribe no menta. Kubli shibun.